Abaturage batuye mu murenge wa Cyove mu karere ka Nyabihu babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko bakomeje gutabaza inzego za leta kubera ko amazi aturuka mu birunga akomeje kubasenyera ndetse akanabangiriza imyaka. Ibingibi bikaba bibashyira mu gihombo kubera ko bahinga imvura cyangwa amazi aturuka mu birunga akaza agatwara imyaka yabo. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Tabagwe. Abaturage batuye mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare bavuga ko batunguwe no kubona ikigo barereragaho abana gifunze bitunguranye, bakaba bagorwa no kujyana abana kwiga ahantu kure. Ibingibi bikaba bibateza imbogamizi. Reka amakuru yacu tuyagarukiriza mu karere ka Kayonza. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 40 wo mu murenge wa Rukara wari umaze iminsi uburiwe irengero bamusanze mu nzu yiziritse umugozi mu izosi yapfuye. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyarambure tuyahere mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Cyove. Abaturage batuye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Cyove babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko bakomeje gutabaza basaba ubufasha inzego za leta kubera ko amazi aturuka mu birunga akomeje kubasenyera amazu ndetse akanabatwarira imyaka. Ibingibi abaturage bavuga yuko bibashyira mu gihombo ndetse bahinga aya mazi aturuka mu birunga akaza agatwara imyaka. Rero baramutse bakoze urugomero kugira ngo aya mazi atazajya agera mu baturage byababera byiza. Abaturage bavuga ko bamaze nibura amezi agera kuri 4 batabaza kugezana n'isa nta kintu ubuyobozi burakora, ariko inkuru nziza bahawe nuko aya mazi bagiye gutangira kuyakorera imiyoboro azajya acamo. Ngayo nguko rero amakuru yo mu karere ka Nyabihu tuyasubikiye hano. Reka dukomereze amakuru yo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Tabagwe. Abaturage batuye mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare bavuga yuko batunguwe no kubona ikigo cy'amashuri abana babo bigagaho gifunze bitunguranye, ndetse bakavuga yuko bagorwa no kujyana abana babo kwiga ahantu kure. Bavuga yuko iki kigo cy'amashuri cyafunzwe bagifunze nta nteguza, ndetse bingibi bikaba bibabangamiye cyane. Bakaba bari gusaba inzego ko kino kigo bagifungura, gusa batangaje ko iki kigo ntabwo cyujuje ibisabwa, nikibona ibisabwa kizongera gifungure. Bivuze ngo iki kigo cy'amashuri ntago cyujuje ibisabwa. Reka amakuru yacu tuyafungire mu karere ka Kayonza. Umusore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko mu murenge wa Rukara wari umaze iminsi yaraburiwe irengero bamusanze mu nzu yimanitse akagozi yapfuye. Banyakwigendera cyangwa abo mu muryango wa nyakwigendera basabye ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakore iperereza ryimitswe barebe icyaba kishe nyakwigendera w'imyaka 40 y'amavuko. Bavuga yuko yari amaze iminsi myinshi yaraburiwe irengero baramushatse baramubuze. Bavuga yuko ubu bamusanze mu nzu yitabye Imana. Abaturage banze kubyemera, bavuze yuko ubugenzacyaha RIB nibukore iperereza kugira ngo bamenye ikishe nyakwigendera, kubera ko baje mu iyi nzu nibahamusanga. Bivuze ngo abamwishe bamwishe bamugarura mw'ino nzu kugira ngo bayobye uburari. Bivuze ngo ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza kugira ngo barebe uwishe nyakwigendera kugira ngo ahanwe. Murabizi ko umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko uzafatwa wakoze cyane gisa nacyo. Niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abantu nk'aba ngaba bakora ibyaha nk'ibi ngibi, rinakumire ibyaha bitaraba. Reka amakuru yacu tuyafungire hano mbabwira ngo amakuru nakagaruka. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe.